mu Rwanda umucamanza muri sentare nkuru ya Nyarugenge yagabishije ubwa nyuma Aimable Karasira hamwe n'umunyamategeko wiwe amuburanira Gatera Gashabana. Umucamanza avuga ko bandanije gutebesha urubanza ku vyaha aregwa vyo guhakana no guha ishingiro genocide. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eric Bagirusa. Umucamanza yatanze iyo gasopo yise ko ari iya nyuma ku mpirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu bwana Aimable Karasira uzaramba n'umwunganizi we mu mategeko Gatera Gashabana bamaze kumugaragariza ko batiteguye kuburana n'urubanza rwagombaga gutangira mu mizi. Ubushinjacyaha bwari burangije gusobanura imikorere y'ibyaha bukekaho Karasira bumaze no kugaragaza ibimenyetso byabyo. Abanje kubyumvikanaho na Karasira, Gatera Gashabana yasabye urukiko umwanya kugira ngo bagire ibyo barugaragariza bijyanye n'ubuzima bwa Karasira mu buroko butuma ataburana. Urukiko rwabanje kumwangira rumubwira ko ibijyanye n'amateka y'ubuzima bwe yabigarukaho arangije kwiregura. Karasira ariko ibyo ntiyabyemeye, niko kubwira urukiko ko atiteguye kuburana. Gusa Karasira aravuga ko atabuze umwanya wo kuburana. Aravuga ko ubuzima bayemo ariyo ntandaro yo kutaburana. Yibukije ko buri munsi aza kuburana ku gahato. Karasira akunze gutinda ku bibazo by'ubuvuzi avuga ko gereza itamuha. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ruvuga ko rumaze gusubika urubanza kenshi ku mpamvu za Karasira, rugasanga ku bushake bwe asa n'utiteguye kuburana. Aha umwanya Karasira yavuze ko aheruka ubuvuzi mu kwezi kwa gatatu y'umwaka. Yavuze ko yandikiye Madamu Jeannette Kagame ukuriye umuryango Imbuto Foundation agamije ko bamufasha kumuvuza uburwayi bwo mu mutwe bukomoka ku mateka asharira ya jenoside yamugizeho ingaruka, ariko bamurinda ntibatuma ibaruwa igera kuwo yayigeneye. Yabwiye urukiko ko yifuza kuvurwa n'abaganga bo mu ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka. Yavuze ko abaganga bo mu Rwanda bamuhemukiye ntibamuvura. Yavuze ko bamuvuye icyo yise baringa, bavura giteraho kuvura ikibimutera. Yavuze ko ubuganga butamufashije kuva mu kiriyo kandi ko uburwayi bwo mu mutwe butari nk'uburwayi bw'umutwe bavurisha ikinini kimwe. Yavuze ko indwara ze zitari karande, ko bamuhaye gusa imiti y'ibitotsi. Yatekereje umucamanza ko mu muryango we nyuma ya jenoside yisanze ari nka Nyakamwe. Yavuze ko mu bavandimwe nta wasigaye wo kubara inkuru. Mu mvugo ye yabwiye umucamanza ko yabonye abavandimwe bicwa. Yavuze ko abataratemwe n'interahamwe batewe inkota n'inkotanyi. Gatera Gashabana umwunganira asobanura ko muri dosiye harimo raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye mu mutwe ariko atitabwaho. Gashabana avuga ko akeneye abaganga b'inzobere mu ndwara zo mu mutwe bamwitaho umunsi ku wundi. Agaragaza ko Karasira afunzwe mu buryo budasanzwe. Gashabana avuga ko niyo aganira nawe iby'urubanza hari ababa bagomba kubahagarara hejuru bumviriza ibyo bavuga. Ibyo ariko urukiko rumusaba kubitangira ibimenyetso. Gashabana avuga ko afite inyandiko nyinshi yagiye yandikira inzego z'ubutabera zigaragariza ibyo bibazo. Avuga ko ku bandi bafungwa yunganira bidakunze kubaho. Ubushinjacyaha buvuga ko ku kijyanye n'ubuvuzi gereza ifata abafungwa bose kimwe. Bwavuze ko ibyo Karasira n'ubwunganizi barimo ari uburyo bwo kudashaka kuburana. Bwavuze ko iby'ubuzima bwa Karasira byagombye kuba bitangwa nk'inzitizi, ariko nabwo mbere y'uko busobanura ikirego cyabwo. Nyuma yo kumva ababuranyi bombi, urukiko rwatanze gasopo ya nyuma kuri Karasira na Gashabana ko mwiburanisha ritaha babishaka batabishaka urubanza ruzaburanishwa. Umucamanza yavuze ko kuva yaruha itariki yo kuruburanisha mu mizi amaze kurusubika inshuro zigera mu 8 ku mpamvu ziturutse ku ruhande rw'iregura. Yategetse kandi ubushinjacyaha gufasha Karasira akabona ubuvuzi bukomeje kuba intandaro yo kutaburana kwe. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo gupfobya, guhakana no guhishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha. Bushingiye ku ngingo z'amategeko busobanura ko byose yabikoreye mu ruhame yifashishije ikoranabuhanga rya mudasobwa cyangwa urusobe rwazo. Bumurega ko ari ku miyoboro ya YouTube itandukanye irimo na Ukuri Mbona yari yarashinze. Karasira yavuze ko jenoside itateguwe. Burega Karasira ko yavuze ko jenoside yatewe n'ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana. Bumurega ko kuri we yemeza ko bwana Felicien Kabuga ubu nawe aburana ibyaha bya jenoside atateye inkunga ibikorwa bya jenoside. Buvuga ko yemeza ko Kabuga azira ko atatanze amafaranga yo gufasha abari abarwanyi b'inkotanyi nk'uko abandi bacuruzi babigenzaga. Ubushinjacyaha buvuga ko no mu ibazwa ry'uregwa yagiye abyemeza. Karasira utaratangira kwiregura mu rubanza mu mizi mu bihe bitandukanye yumvikana avuga ko icyaharanira ari ukuri kujya ahagaragara. Avuga ko ari imfungwa ya politiki kuko adashobora guhakana cyangwa ngo apfobye jenoside yamugizeho ingaruka. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 18 z'ukwezi gutaha. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.